Minisitiri wari ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho mu gihugu cy'u Burundi yitabye Imana. Gaby Bugaga uri minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru mu Burundi mu ijoro ryakeye. Aho yaguye hitwa Kivoga mu ntara ya Bujumbura, aho byemejwe n'abashinzwe umutekano wiwe. Kugeza ubu ntiharamenyekana icyateye urupfu rwe, nubwo amakuru yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yavugaga ko yaba yishwe n'impanuka yo mu muhanda. Hari n'abandi bagaragaje ko bishoboka ko ibintu birimo urujijo. Hamaze iminsi myinshi leta zitandukanye z'ibihugu zibura abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu. Aha higanjemo abaminisitiri batandukanye mu nzego nkuru z'igihugu, yaba abashinzwe umutekano ndetse n'abandi bayobozi ku nzego nkuru z'igihugu. Gusa hakunze kuba nyine izi mpfu z'amayobera, cyane cyane nyine ziturutse kuri aba bayobozi. Kenshi na kenshi ibi nzego z'iperereza zakora iperereza ntihagire icyo bifata. Leta z'ibihugu bitandukanye zafashe ingamba zirimo gucungira umutekano abayobozi muri leta bakomakomeye, cyane abo mu rwego rwo hejuru rwa za guverinoma z'ibihugu. Mpamvu abaminisitiri, abayobozi batandukanye mu nzego nkuru z'ibihugu bagiye bashyirirwaho abarinzi badasanzwe. By'umwihariko ibi twe tubimenyereye kwa perezida b'ibihugu, cyane cyane kwa perezida w'igihugu runaka ariwe ukunze kurindwa cyane n'itsinda rigari ry'abasirikare ndetse babihugukiwe badasanzwe cyangwa se special force. Ni abasirikare kabuhariwe bakoze imyitozo ibaho n'itabaho mu kurinda abaperezida b'ibihugu cyangwa se abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu. Muri iyi minsi ya none leta zitandukanye z'ibihugu ziri kongera bano basirikare, by'umwihariko mu buryo bwo kurinda abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu batandukanye. Ntibibe kuri perezida gusa, bikaba n'abandi bayobozi batandukanye nka minisitiri, abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu batandukanye ndetse n'abandi. Uru rupfu rw'uyu minisitiri na n'ubu ntabwo biratangazwa neza ikintu cyamwishe, kuko ibyagomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga birimo urujijo rudasanzwe. Abo mu muryango we bababajwe cyane n'uru rupfu, ndetse na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu butumwa yacishije ku rukuta rwe rwa X yatangaje yuko yababajwe n'iyi nkuru. Bikaba biri mu mpamvu zatumye yihanganisha abo mu muryango w'uyu mugabo. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Ayo uyu munsi ntato yasoreje. Nimba ari ubwa mbere wisanze hano ni kuri Taifa Rwanda, komeza udukurikirane umunsi ku wundi.